نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Mauli mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini yari na isab kami humanap sin pengajian nato limabay. Amin pengajian masing-masing kita ni wa pengajian ha mawdu niya bunga sin pag-iman bang bunga limabay ring hasumping. Magsumping muna ang pasya magbunga. Aw ni sab kaibanan sumping sadya way bunga. Piyag lagi na sintawin sumping, wala piyag lagi bunga. Na mga tuwan, bangipag laging sumping kalakihan, labi magkakunahan in tao simbunga. Mga anak ka po, yari kita niyo, aruman ini kanapan na mo yung pangadyan, bunga sin pag-iman, bunga sin pag-iman, masimasi kita niyo, ha, antara singguro iban sin murid. Ari na mo payad to, matakitakim pangadyan yad to. Manalam salam kami ha mga anak po na mo atiranan. Aula-aula na inabutan sin suara ini. Rukbal na mo kanyo salam kasila sa halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasing sinallahu ta'ala, hin bunga sin pag-iman, hindu singguro, pamurid niya. Kapal man sinallahu ta'ala suratul Jumar. Ayat hangpo tagpito pa ayat hangpo tagwalo.
Parman si mahasu si mahatingi. Walladzina ijtanabu taghut. In piapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala bangsa malaikat. Bangsa malaikat dayaw sadyang kanila wengi. Ikarwa piapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala bangsa jin. Ngi sadya isa boyrun dayaw. Hikatu piapanjari sinallahu ta'ala manusia dayaw iwan ngi. Kunin manis siya dumayaw bang sila makadhatiranan kabayaan sin Tuhan. Kunin manusia kumangi bang nila tiyay Quran in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini firman sinallahu ta'ala, walladzina ijtanabu taghut. Amin mga sila beriman, imbungasin pag-iman nila, karausan nila umatuha saitan. Imayta nila ito karausan, sabab aun tatawangan kanila. Aun mananabang kanila. Nabang aun atumo, ampain atumo makusog, wayroon mananabang kay mo, sintak mo yung panji mo. Bangin kawang ko, sintak mo yung panji, sabi na ikaato. Imbar iman, sambil haupo-haupo na kumanin napas niya, mangangato siya. Na, inbungasin pag-iman, imbar iman, dum adlaw nangangato siya hataru. Unin takot yan, syaitan. Unin syaitan yan, bakay, bukun, banta. Adal adu, in sa laggo banta na to, pagbugsak mo pasikan, wala pa kaw nakabubugsak pasikan, in ato mo, syaitan. Surayan mga tuan. Ijtanabu taghut. Limayo sila, pangato. Timapuk sila, pangato. Ini katu, di sila maawin. Bang sila maawin, papirru ilallah. Paruy kamu pakabayaan sin Tuhan, ayaw sadya kamu maruy pakabayaan niyo. Bang bihad to mga anak ka po, sa lugay tayari dunya ini, halawang pag-ato kita iwan sin syaitan. Ijtanabu taghut ayabuduha. Imbar iman, kawan, tagupat ka jam, nagtatagipon siya patuhan. In kabayaan ni sabsin syaitan, kawan, tagupat ka jam, papagtagipunon kaw kaniya sa hipasulangin kabayaan sin Tuhan. Dahil nga sabab, yung timbar iman, kaya nila ito. Lumayo, tumapok, iwan maghali. Amuyad tu inbeta di katu hayatin. Uno pembeta katu sinallahu ta'ala wa anabu ilallah. Ini pangato nila syaitan pagtawad. In lapal astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Man lazim al-istighfar, sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, hisiu sin tao, di siya laulun, lumapal, sinlapal, astaghfirullah al-azim, sabab di makalaon, immasigpit,
pahayang. Inaong kasusahan, iuning kasusahan. Aturayan tuan. Man lazimal istighfar, sisiyusin tao, napataod niya, inlapal niya, astaghfirullah alazim, pahayangon siya sintuhan. Kagawain kaya mula mahaya nga pangita sin masa ini, matawid sin. Kukuntuan na matawid sin, mawaya tumulak, di makatulak. Sabab suabon. Di mawaya suabon. Matawid sin, di tumulak. Kakausan niya, badjakon, implin, amin plin, dua pangkat. Karawa, siyo suabin plin, siyo suabin sumakat hauno, haplin. Tuanin lapal istighfar, labi lang sin pagsuab. In pagsuab, pangadji sin tao, hindi suntuhan patao. In istighfar, hindu sin kanabihan patao. Sa di pag-usalon sin tao, nalupasin lapal istighfar, wala man piyakay sintaon lapal istighfar, makarausin syaitan lumumi hapangatayan mo, hapangatod mo, hapangdungog mo, haswara mo, hakatan pakaradyaan mo. Palmansin Allah Ta'ala kay wanan ayat, wa anibu ila rabbikum. Ibut-ibut, pagtawbat kamu patuhan. Maita, imma na simpagtawbat paglano. Maita kita papagtawbatun sin Allah Ta'ala sa wabin original mo malano. Piutang kau hamalano, piyakari kau sintuhan pa dunya malano, mig kau ring adunya mangarap pa Tuhan malano da. Wa anibu ila rabbikum. Pagtawbat kamu patuhan sa lugay niyo yari hadunya. In magtawbat sa luhay-luhay. In pagtawbat sanja tahi pangato pasaytan. Tumagawa tuhan, piya hunit kato tanyo hamasa na to ini. Tina kami lang na magsulot, suway na ako sung maghadji. Nariman ko makalaos maghaji. Alang na taon mal. Deda. Nabang kun hang po tahon in coronavirus. Hang po tahon ni makahaji. Wala nakapag-ampun, iban nakapag-maapiwan sinuno. Ang papiyabaitaan sin Allah Ta'ala in ummatin ni. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bashir hadhil ummah. Pakuyarin umat mo. Bang sayun ng kita ni Uwiyaw, halong kuyag. Sabab, imbadyo, aun badyo Arab, aun badyo Milikan, aun badyo Malayo, ginisan sinuno. Simbadyo. Pagkaon, aun saying, ginisan ito sin saying. Imang garamik kayan. Na, pakuyagun in umat haulihan sinallahu ta'ala. Makakuyag siya nito, inakaw na, hindi sambuangan, kalisa. Ikaw ang kung nakasakat ko kalisa. Nabaitan ta ka rin tuha iligan. Simakat kami kalisa, nagsilawakin driver sin kalisa. May tayan to, pito kami simakat hamok kalisa bihan, nagdura-dura kami simakat, napit mabalintua din uno. Biha untuan bukun kalisa. Indayaw. In kuyag sinumati ni magtag-ipon patuhan. Bukod na nakaran mo kalisa. Na. Unim beta yad tumayta pa kuyagunin umat ini. Bitay sir. Pialuhay sintuhan ng kataan pakaradyaan nila. In nakauna, hang katahon ang pakaw makakadto pahula Makkah. Magbanog. Biha, unimitong sadya kaw pilang ka dyan. Ay nakaw mitong, magitong pila,
tuog na hadya ka, pagbati mo yan ito nakawaw no. In pagpaluhay sinallahu ta'ala, pakuyagon kahubihan. Kuyag, dupunan mo hadya ini, retaan na kawyad to yung sin mo no. Nalupasing kuyag, piara sinallahu ta'ala, nausal pamangi, yusal sin syaitan kato, tudyo hipangatu tapatuhan, buko ni pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, pagmain sinallahu ta'ala, pag-uus-uus ka mo pangayo kampunan. Aula-aula hamasana to ini. Ay, ikaw na lang, nakahapon nag-aakad kami. Sa kaliyad to na mo. May na-stroke kami, cardiac. Magtaklain tao, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sinyong biyabay ta sinallahu ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Pag sadya ka utod, ato rin sa sadyahon mo, bangkurik da ka, in sadyahon mo sing konsum. Maguno ko konsum. Isnin pa upis, bukon. Uning pagsadyahan. Pagkamatay. Sa kalituan yung pagsadyahan konsum pa upis, uning breakfast niya. Na, uning breakfast na konsum, piuto, hipatasak, hauno. At tawag yuling, hipatasak, haiklog. Nainsadyahon mo pa uno. Aun hambuk bata-bata, miyad to hambuk alim. Bang mga rita to elementary grade siya. Laung na ya ustad na mo, may ta kita magsadya sing kamatay. Tuy kuno bata-bata. Mahang-mahang sa rin bata-bata magyan-biyan. May ta kita magsadya sing kamatay. Ampayan imbiyahon, unim baon ko konsumo. Nagdaraba na taikod, nagdaraba na tiyan, nagdaraba na busa, nagdarapa ba ununo pa. Kaya po singguro yung daghan. Siyom singguro ng tuk-tuk niya. Mahita, barak kalong ng batay. Nababaon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yung pangilahan sin tau barakal. In tau barakal yung pangilahan kaniya nagsasadya sin lutuon pa. Nawang biya, tutiutin ko ang biya. Siya po singguro yung daghal niya, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Dua ayat to sin Nabi. Ampan niya siyo min tuk-tuk sin bata-bata. Sababing bata-bata yadto, alamatin siya yadtun. Barak ka, limpia nga subon niya, pagsadya pa uno, pakamatay. Nabi ko, limpia nga subon si bata, uilang na signal, ama, apo, uilang na signal. Di kita makita kuwan. Na, patauran niyo in lapan, astaghfirullah lazim wa atubu ilay, pasanyangon kamu sintuhan, pakuyagon kamu sintuhan, di makapakuyagin tao kato, di makapakuyagin kita ta, saing kuyag pagnganan, ala bijikrillahi tatmainnul qulub. Panumtum, pagjikir, pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, uno ni sadya kanila sinallahu ta'ala, lahumul busra, aun kanila kakuyagan deng hatuhan. Kaya ang kau simbakay mo, yadto Saudi lang na, bro lang na, yatunda, inamuin, bonus pera kato tanin. Ikaw ang kulkukan kau. Bakas kau lang niya, naghinang akatar, hang po tahon, bihaon, parahan kau sinang po tahon, gaji. Bang ikaw ang kul, amin hihinglaw kau, maigmin hinglaw mo. Ing kuyag deng Allah Ta'ala amwadtin wala ius-us ingat sintao. Lahumul busra aun kanila kakuyagan. Nauning kakuyagan niya nutuhan na mo. Ing kakuyagan niya ni kaisa. Indal maut. Sa waktu kamatay.
Nin waktu kabuhi, kuyag da. Maita, in atod sin ama anak kuyag, in atod sin anak pamaas kuyag, biha undugal. May walong ni Masyon, di pa mapatay, magkuhan kita bihan sin. Nagbaho na yaw, naglian na halong simbay. Ando, mga anak ka po, di manjari iyanon naglian. Nauni ni kakabtang na to, nagbing pakabata. Yung bata-bata, sambil siya natas uan, manguno. Nabihaon iyanon ko sin anak ka po, naglian lang na hiyama. Nangihihalambay, buko sa ito naglian, nagbing siya pa uno niya. Dahil nga sa mabyanin araman na to, tiunyo kanin anak, sinsara, imma yablugan na indakal kibar. Inikaw anak, bang aun abutan mo, ruwamaat mo, nag-agad sila buhi karwa, at tawambok na yung kanila, fala takullahuma uffin. Ay ikaw maggalit kanila, ay ikaw maggaga kanila. Ay ikaw magyan mga bihan. Ayaw mo kanto, nama, yun na yung favorite mo. Yun na yung siyakul pagi, siyakul sapi, siyakul manok, siyakul taurinway. Na. Wa kullahuma kaulan karima. Inipamong mo kanila, aming kabtangan honorable. Amin liagbo mo sila. Aming kabtangan, bang niya karunguhan kuhan siya. Amat tinhindo sin Allah Ta'ala. Wa kullahuma kaulan karima. Na, yadto mga tuwang, kakuyagan indal maut. Pakuyagun siya hawaktu kamatay. Hawaktu pagka sinyawalihan niya, pakuyagun siya. Paman sila Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Kiyukuyaganin Tuhan kaniya, kiyukuyaganin malaikat na raaksin Tuhan magka kaniya, kiyukuyagan siya, kiyukuyaganin datungan niya. Aturayan Tuhan. Ya wala yadtu kiyarihilan halka. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aun kanila kakuyagan diha dunya iwan hadlaw akhirat. Na ing kakuyagan kamaw muhan sing kita ni uriya dunya biyaon pulos. Amin biyan tibulo. Dahil nga sabab yan, impagbuno sin dunya biyaon pasalanon. Na ono yadto, paman sin Allah Ta'ala, lahumul busra, aun kanila kakuyagan day nga Tuhan, hawaktu kamatay. Nen waktu kabuhi, na yan dakaw piya kukuyagama mo. Pabi ikaw auto, bihan dakaw. Pabi ikaw moto, bihan dakaw. Katan, sing kabayaan mo yan, din pagpakuyag ka, nama mo, kay na mo, pay siyo-siyo. Sa inakubol, di na makapakuyag yama mo, di na makapakuyag ina mo. Impagka sinyawalihan mo, ay nakuyag sin mo. Kahingga magtangis. Bang ikaw, angkol, bang hisim magtangis, amin tao buhi atau amin tao patay? Bang ikaw, unim mareyaw tumangis, amin tao miatay atau amin tao buhi? Nabihawon to, anim magtangis, tao buhi. Sarang ya 20 mangis amin tao matay, sabab di na siya makabalik. Na may tayong tao buhi matumangis, sabab, kari asali sinunutay yaon mo. Na, adapo ni mga sila, bariman, imbunga simpag-iman nila, imatu sila ha syaitan, wala sila nasasat sin syaitan, tumakawa, yaon da sila nagtatagipon patuan, misanda nagsingkong mangkang imano siya, doon da sila kabayaan sin Allah Ta'ala, paman sin Allah Ta'ala, salta nagtatagipon sila, lahumul busura, aung kanila kakurayagan, indal maut, hawaktu kamatay. Hawaktu pagka sinyawalihan niya, indumatong kaniyang malaikat nagdarasing kuyag. Unimbay ta kaniya, alla takapu.
wala tahzanu. Yan tunay sa ganapan. Wa abshiru, pakuyag ko to. May tamig na kaureng hula, malumi, matupahula. Ya ayatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amuin ituan, indunya ini di makakuyag. Pula-pula, may mataw na hospital, biyaon, amin taw matawd sin. May matawd na hospital, biyaon, amin taw matawd sin, mabasag kumaon. Sabab masarap sa dyan pagkaunon. Ampay mga miskin, di magkarap hospital. Whereon miskin, why? Sa inyo naglalay na specialized doktor, amin tao mabasag kumaon sin masarap. Na yung pangasurumay, tadi manjari kaunon masarap, manjari. Sa ayaw isab, nasasangkad, nasusungkad. Na, lahumul busra, aong kanila kakuyagan, indal maut. Hawak tuka aninyawalihan nila, hipakita kanila in susungon nila. Nga murah-murahan mga anak po, kita kanila ini. Hikaru fil kabr, hawak turahon sila pakubul. Lahumul busra, hipakita kanila sintuan, hawak turahon na sila pakubul. Uno yan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma khufratun min khufarin nar. In kubul yan, dua. Ada kala put-putan na paap dengan pinalkajan na mohon pakubul niya. Ada kala isa blawang na sinsul ka harap mohon pakubul niya. Hipakita kani susunod. Pagdatong niya palom sing kubul, welcome. La takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Insay tanapaan kita ni. Di hipakawaim mga kuyagad to. Palingunin pangatudta, palingunin pangdungugta, palingunin akkalta, palingunin pikilanta, harap maripalingkat sinuno. Pula-pula muhamuto saja. Tayo si motor yan. Di ta nakaingatan, bang nuning gumanti motor ini. Nagtutuwad ka ini, naghangad ka ini, unabaha ini. Di na maabat. Iyan alamat. Sin, ipakita kay mo sinallahu ta'ala kanino. Kawasa. Na, halawm sing kubul. Kakuyagan, hamanga sila bariman. Hamanga sila nagbukaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Way kasusahan nila. Faman sinallahu ta'ala wasiqal ladzina kafaru ilal jannati wasiqal ladzina attaqaw ilal jannati jumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Taniyo mga anak kapo. Ini katu kakuyagan. Lahumul busra yaumul qiyamah. Amin. Ununa. Hamahsar. Amin punon na sinallahu ta'ala manusyahun. Laung sintawakato parang Musa. Hamahsar. Way nakasilungan, way kahoy, way building dakula, in silong murakuman, amin rahmat ding Allah Ta'ala. Bata bago to, makasilong di. Isa, bata bago, simulig nagtag-ipon patuhan. Hikarua, bata bago, inatay niya muallakun fil masajid. Di mabaya magsambahayang habay, isa-isa niya, sa harap niya pa masjid, may ta insambahayang jamaa, kawhaan taglawin taon. In habay, isa-isa mo, pilara. Dugaing pa in
karayawan, hirihil kay mo, in harap mo pa masjid, iwansin, uwi mo rin nga masjid, iwansin istambay mo, halawmsin. Hikatu, iawi-awi simbabai malingkat, librehon simbabai, sa di siya mabaya. Akhafullah. Karayawan, hadlaw, kiamat, yung mga silayat. Kaya nga sabab yan, mga tuan, aun kisya na hindi, inamukusog bariman. Inamukusog bariman ini, nagpinda siya rin hula niya pamukula. Maguno, manuntutin mo. Biya sin Imam Shafi'i, in siya, in original niya, Palestine. Hakadya, aming pagbubunuan biyaw. Tawgadya siya. Doon siya nanuntutin mo kanama niya. Miabot siyang po, tagun ang po katahon na hapal ni Nuno. Yung Quran. Ang po katahon na kapag imam siya. Di ka to biyahon kapatantahon, di mabaya mag-imam. Naitayad to. Sabab sambil patiha, di mabasa. Ang po katahon na kuno siya. Naubos man yung mga guru roon hawla, Gadya, Palestine, piyaguruhan niya, diya siya sinama niya pa Madina. Naubos manin doon, diya siya pauno, pa Makkah. Na inistori simbatay ni sa kurang-kurang biyad tindagbos. In tiap-tiap masa magpinday kahalang sintao. Imasa niya, mataod babae, pasyaka. Mataod babae, nagmamaksiyat. Ampun, maapda kuman, tabiya. Imibog ka niya yung babae, sabab, aon suko mata, hansam imbuhi. Hansam. Kanin hansam bihawon, magmula tuod. Hansam bihawon, bang di nila pa kayo ng kabayaan sintuhan, magmula. Sabang pa kayon dahil kabayaan sintuhan, yaw ning bunga sin iman, yaw ning sumping sin pag-iman. Imibog ginamuk babae ka niya. Ang pasyara nagbisara sin parakala kabayaan niya. Iupiran siya sin kataan. Natambulin lawang kataan halawang sin lokal. Sababing babae kawasahan. May tayong babae kawasahan, taga-posisyon, taga-uno. Yun siya, mayroon mo, estudyante. Tiyambol siyang babaeng lawang kataan. Lawang pataas, uy, sab lawang pataas, ha? Bagi kawang kulaw lawang pataas. Iyaw. Ing kataan, lawang natambol. Di siya makapahoy. Tumakawa. Inalawang sinatay niya, aon dalawang wala mo natambul. Mainkan, way nakaunuhan na yun, intandawan uno na. Saka waing pangayo niya patuhan, utuhan ko. Tao i ako lawang hikapagoy. Ingkata niya, natambul na. Di na siya makakuha dahil doon. Hamuk na kumanin lawang, amuin lawang kabayaan si Tuhan. Amo at tinsiyuhod niya patuhan, o kawi ako sinlawang mo, amuin makawa ako ray nga katitipuhan sin babae mangin. Natuan, natamulin lawang niya to, sa inlawang niya to, patuhan open. Misan uno pa inhinang sin babae tagayad to, wala siya nakahinang, tambulin lawang sin babae to, na-close na, way naka-iskipan niya, way nakapakuyan niya, sa nakapagoy siya sabab aun lawang hantara niya iwan sin Tuhan. Magkagunahan kita niyo mga anak kapo, hamasan natin. Amad timbiyay ta sin Allah Ta'ala, haruhulan sumunod sin ayat, fabashir ibad. Subay kita halom ko yan. In syaitan bukaon ka. Yukhawifu awliya'ahu. Bukaon ko sin syaitan. Bukaon ko waysin.
buwaon ka way pagkaon. Katani ni pamuga kay mo. Paman sinallahu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ay kamu tuod mamuga kanila yan. Kanda siyo. Kanda setan. Iban ka setan nila, hati muga ko. Nagawa, harap mo mari pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fabashir ibad. Pakuya ka yung mga ipon ko. Si sure hindi, amin nagtatag-ipon pamarayaw. In nagtatag-ipon pamarayaw, way kasusahan. Sa kalibang baliskat. In way nagtatag-ipon, amin happy. In nag-ibadat biya. Wala kita piya karisintuhan pa dunya magkasusahan. Piya kari kita sinallahu ta'ala pa dunya rahmatan lil alamin. Magkasilasa. Trining untari hindi inbarantasin pagkasilasa sabab impagulaan taway uno. Turan nyo yan mga anak ka po. Fabashir ibad. Dahil nga sabab yan yung kita niyo. Tuhurun na to patuhan bang man kita niyo makalamod kanila ini. Yukuhan mag-ibadat. Yukuhan magsambahayan. Yukuhan manasbi. Yukuhan sinding nga Tuhan. Di kuhan sinding nga kanya iwan sinding nga pagkahinayan. Allazina yastami'una al-qawla. Amim mga sila tatap di murungog sin marayaw. Nah, laung sin Imam Ali. Ali radhiyallahu an. Dua parakala. Dua parakala. Inambuok positive, inambuok negative. Uno yan in dua parakala. Inambuok salbi, inambuok ijabi. Inambuk positive, inambuk negative. Al-ilmu. Inambuk ilmu. Bangaon kay mo ilmu napapasin kajahilan. Bang napapasin kajahilan, inggimanti dayaw. Aturan niyo yan mga tuan. Allazina yastami'una al-qawla. Aming mga sila dimungog sin kabtangan. Aon din nga mga kaiwanan law niya. La ilaha illallah. Dahil nga mga kabugaan hiblis kabtangan, amunin na kabtangan. Pinakamahal ka kabtangan hantara Taiwan sintuhan kalimatut tauhid, kalimatus sahada. Mga anak ka po, hamasa na to ini patauran yung pagtahalil. Sabab halawang buno kita. Unin ni pangatuta saytan biyaon pagtag-ipon patuhan. Unin ni pangatuta saytan biyaon pagkasi iwan paglasa. Unin ni pangatuta saytan kasabar. Unin ni pangatuta saytan pagpatiag. Okay na? Amo yan mga anak ka po. Fayattabi'una ahsana. Iwan in agaron niya amin sa rayaw-rayaw. Yung pagpian na to dua. Marayaw iwan sa rayaw-rayaw. Di man dyan pagpian ng buo. Di nga mga tasabo. Law mo pagpian ko'y mangi iwan marayaw. Way lamod pagpian si mangi. Sabab di man dyan lamod, mangi siya. Yung pagpian sadya, marayaw iwan lawiin dayaw. Amod ting kakuyagan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, bang mabihad to yung kanila yan, nangangato sila ha saytan, di sila maraog sin saytan, sa sila mangdaog, sa babing gapi nila Tuhan, sa room sa adlaw, nagtatawat sila pa Tuhan, na,
Firman sinallahu ta'ala, ulaika alladhina hadahumullah. Yung mga sila yan, patudyohon sintuhan pahinang marayaw. Magkagunahan kita niyo, mga anak ka po, makatudyo kita niyo pahinang marayaw kabayaan sintuhan. Di na to kagunahan, makatudyo kita niyo pahinang marayaw kabayaan na to, kabayaan nila, kabayaan sinyadto. Suway kita niyo mahambuok pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Tumtumun na to. Unin tumtumun na to, parman sintuhan. Kanan naso ummatan wahidah. Ingkari asali si Manu siya nahambuok. Pakhtalafu. Nagkaniya-kaniya. Mahitap. Yulak palik iblis. Ay nakaw lang na mag-ibadat. Makusog pembaran mo. Subay na way nakusog. Astagfirullah. Na. Yulak palik iblis. Na mga anak ka po, intumtumun na to, in-original na to, nahahambuk. Ay kita niyo muta sa pagambuk, kabayaan sinto. Amin, hiyatod sing kanabihan iman, karasulan. Ulong sin Allah Ta'ala, pabaasallahu nabiyin. Na pagka sila napulak-palik, sabab, piyamarintahan sila sinsaintan. Nagpara in Allah Ta'ala, kanabihan iman, karasulan, mabutok sila magbalik pakabayaan sinallahu ta'ala. Parman si mahasut si, ulaika allazina hadahumullah. Sila na yan yung mga tao, hidayatan sintuhan. Di na to, kakausan panduan ng baran na to, bang buko na Allahu ta'ala yung mag-ijin. Ang panay sabyeta sintuhan, wa ulaika hum ulul albab. Yung mga sila yan. Sila na ni mga tao, halon akal, bayan buddiman, wala kimangin akal nila, sabab masisila miya magad, hatutunyok kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala na mura-murahan. Ini mga anak ka po, ini uuhon na to, imbaran na to, halawang buno kita ni uwiyaon, malaggo, impamuno sin syaitan kato taniyo, sumagawa bangkitan niyo, doon da, hasanja ta kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, kabugaan sin syaitan indeng hatuhan, di kabugaan sin syaitan indeng kato, bang nato na arading kabayaan sinallahu ta'ala, janji sinallahu ta'ala kato taniyo, inna lanansuru rusulana, wallazina amanu, sa bunal tuod, tabangun na mo yung kanabihan iwan sing karasulan, iwan sing mga sila bariman. Na miabot na yung wakto na to, mura-murahan. Dalam kasila sa namo, magbalik, ang mga anak ka po, ha, tiranan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiq wa syadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal makbulina fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.